La meg vísa der, hvordan Gud hever givet Jákobi sitt ord. Psalm 147, verse 19. He sheweth, det vil säga vísir, sýnir, he sheweth his word unto Jacob. Jacob, sagði du? Han sýnir Jákobi sitt ord. Nu leser jeg ur bøkene som heter Crowned with Glory, the Bible from Ancient Text to Authorized Version, Dr. Thomas Holland. Og så 114 stendur. In one sense, the Masoretic text may be thought of as the Textus Receptus, Latin for received text, of the Old Testament. In fact, some scholars have referred to it as such. Like the Textus Receptus of the New Testament, the Masoretic text is based on the majority of the manuscripts and reflects the traditional text used. Although there are differences found in some Masoretic texts, these differences are minor and usually deal with orthography, vowel points, accents, and divisions of the text. In 1524-25, Daniel Bomberg published an edition of the Masoretic text based on the tradition of Jakob ben Chayyim, like Jakob ben Chayyim, a Jewish refugee who later became a Christian. It is his text that was used by the translators of the King James Version for their work in the Old Testament. Wirthwein notes that the text of Ben Chayyim was looked upon as almost canonical and was considered the authoritative Hebrew text. Han sýnir Jákobi sitt ord. Jákob Ísrael. Jakob til Ísrael. Han Jakob. Jakob. Og Gud gav honom Ísraels navnet. Men vi vet at profetisk ord og ord i skriftene her var ofte ikke bare en tydning, men det her var ære tydningar. Altså, Gud gav Ísrael sitt ord. Ísrael har haft avbyrd av sin nåde. Der stender i Romerbraven at han vil give at oraklar Guds givne jødene. Gamla testamentet og Nya testamentet. Til alt kom i jøkken jødene. Men, ta i alle disse teksttradisjoner kom opp, så tan retta, tan autoritativa, tan som hever myndløyga. Hon sauna og til en tekstur som fer navnet etter Jakob ben Chayyim. Det tan teksturen som er prent av til den første hebraiske teksturen som er prent av og i 1524 utgiven i bøk vi prenthøkne. Og til tan teksten som King James gjerne bruker. Så vi vet at teksteren til Jakob ben Chayyim til den rette gamla testaments teksteren. God sýnir ord for Jákobi. Hva merker så James? Nu googler jeg meaning of James. Så trøst jeg det første her. James. Meaning and history. English form of the Latin name, of the late Latin name Jacomus. Sagst du? Iacomus. I og J ofta lykka. I blir til J, J blir til I. Til å si Jacomus. Jamus, Jamus, James. James kommer fra Jacomus, which was derived from
Jacobus, the New Testament Greek form of the Hebrew name of Jacob, Jacob. Sars du? James merker Jakob. Halleluja. Så God gav alt sitt år til jødaner, til avkommet av Jákobi, hans 12 sýnir. De fingo Guds år, arbeid og omsjøen av tog. Så gav han til perfekte utgavene til Jakob ben Chayyim, og den teksten ble brukt under reformasjonene til de perfekte bibelene som ble samlet bei Gamla testamentet og Nudja. Og det ble gjort under en konge som heter James, og hans navn merker Jakob. Så God gav Gamla testamentet til Jakob ben Chayyim. Han gav alla bibelene og omsjøen av henne til James, satte av Skottland og første av England. Og i 1611 kom han ut. Halleluja. Ecclesiastes 8 verse 4. Where the word of a king is, there is power. Where the word of a king is, there is power. King James, he got the word. Her i kongsår her måttur, etla vald. Her i kongsår her måttur. Og hvor kan sia vi han, hva gjørs du? The King James Bible. Som God gav Jákobi, bæði til Jakob ben Chayyim og til King James. Han sýnir årsýnir fyrir Jákobi, det var han gjørst, og givet her, gjør så vel. Så jeg har jo en av kong Jakobs bibel. Også om det. Han sýnir sitt år fyrir Jákobi. Hever du en av King James bibel, så hever du en av kong Jakobs bibel. The general epistle of James. En allmenn epistel Jacobus. Rom 3. Kvann firmon hever ta jöten, eller kvat gagn av omskjering. Mykje av kvann ein hot, helst av tøy at tøym vøru Guds oraklar littner til. Jötaner fingu Guds oraklar littner til. Ta var littner tøymn opp i hendur, oraklar til årene tja gode. Så god bøyer vi at djeva sitt perfekte år ut av enskon, inntil han hei en frelstan kong og tronene, som hei til retta navn i en ta. Jacomus, James, Jacomus, som det samme som Jacobus, som det samme som Jacoov av hebraiskon. Og ta i han sett av tronen, så det var ikke King James som tøtte. Men ta i han sett av tronen, det var det første som han skipa i fire. Det var det første som ble gjørst under hans stjøden. Det var at første. Det var at bæra så i bandet, at skipa så fire, at Bibelen ble tøtt. Perfekt. Og det tok 6 år, og så kom hun. Ta ratt og teksten bæg i Gamla testamentet og Nudja, og rattlise 14 ferier. Og nå har vi det her, halleluja. Takk og lov. Og så sier jeg det, ja, men altså, Salmor 124 til Nudja, han stender også i okkara bibel. Her stender også til at God viser sånn i år for Jákobi. Og ja, så det sånn det Jakob til Ísrael. Ja, han gav sitt år til Ísrael.
Men det alltså, du måste ha den rätta texten. Och han hej alltså Jakob ben Chayyim, den rätta texten, samla allt finpussa, utgiv i einar bok. Men toyador masoretska texten av Jakob ben Chayyim, det han som Jakob Dahl och Viktor har tøtt? Det det inte. Tor har tøtt Rudolf Kittel, Biblia Hebraica, Stuttgart, som är för det första, inte Ben Chayyim, men Ben Asher, men korruptera och brott och jonglera av Rudolf Kittel. Och sån Rudolf Kittel blev till högra man Hitlers. Och läser du om Rudolf och Josef Kittel, Josef det var son Rudolf Kittel, läser du om tar, så ständigt om tar att tar var antisemitister. Heldur du god för antisemitter att fixa sig gamla testamentet upp till han inte görst. Han gav sitt år till Jakob, till sig Israel upprunalia. Jötunen oraklar godslittner till. Så han gav han da vujare till Jakob ben Chayyim. Så han gav han da vujare under avbyrd, under myndelögan tja James, som Jacomus, som Jacobus, som Jacoov. Här ser du det. Och under honom, under konge, where the word of a king is, there is power. Här som kongsår här myndelög, här vald, här måttor, här makt. God fäxar en frälstan kong, och under honom, under hans myndelöga, hans ett kvalv av godlin myndlöka, här sjauto 4,5 män och 6 år och framlöjt ett perfekt produkt. Och en perfekta bok. Guds år av enskom. Hann har vi sloppet tuja. Hann har vi tutt och i 8 år. 6 år plus 8. Hon var liu ta i 6 år var gingin. Och på dagen, 8. mars 2015, ta var en liu. Och ta var en lagt ut. Ta var pdf-en lagt ut av kjv.fo. Men så blev prentningen utsett, och ta blev så till en annan prentare som prentade i. Och tog blev en rattlisen ett halvt år trätt. Men hon inte återkännelig fra tog hun blev först var given ut. Det är den samma boken. Och det är den samma som vi nu ber ut. Halleluja. Amen. Øysen rattlisen fyrstan ferie minst til. Ja, fyrstan ferie ta upprunalia, men så för nekkar ta blöjt så til seijan ferie tillsammans. Ja, jag är så rattlisarna tvärfärra trätt. Så det är, ja. Hur ska man säga? Rattlise, ja, det vill säga lise, du vet. Whatever. Poäng är sagt, just väl. Jag har sagt det som skulle, just väl.